bezbjedno roni danas? Pa evo, kao što znate, podvodni ribolov je jedan od najekstremnijih sportova na svijetu, ali u Crnoj Gori još ekstremnije jer imamo dinamitaše iznad nas. U zadnje vrijeme vidite i sami koliko je to popularno u Crnoj Gori, bacanje dinamita, i samo eto još čekamo da se organizuje neko takmičenje u bacanju dinamita, ko će više ribe da ulovi. Koliko je bezbjedno, evo, sad ću vam reći da više ne idemo na pravim pozicijama gdje treba da ronimo, gdje ronimo. Tražimo neke pliče pozicije koje su odbijene dosta od obale, da ne bi došli u sukobu i da bi sačuvali sami. Prvo iskustvo mi je bilo još prije nekih 5-6 godina na Zagori, kada sam prvi put došao u takvo iskušenje, da kažem. Ronio sam na nekih 10-12 metara dubine i u tom momentu nisam znao šta mi se desilo pod vodu. Maska je počela da mi se puni krvlju, počeo sam da gubi svijest. Kad sam izašao na površinu, nekih 10 sekundi nisam znao za sebe, kao da sam bio u nesvijesti. Svijest je lagano počela da se vraća, došao sam do barke, skinuo sam svoje odijelo, popio sam vode, stabilizao sam malo i samo na par desetina metara oko mene iza mene vidio sam ljudi gdje skidaju svoju odjeću i brzopleto skaču u vodu da kupe tu ribu. Sad zadnji put kada sam napravio snimak, bilo je dalje, malo je bilo dalje, na nekih možda od 50 do 70 metara, ali sam bio u maloj uvalici iza toga špica i možda mi samo to toliko nije i spasilo me ta uvala. Kada sam pošao naprijed i susreo se sa svom tom količinom mrtve ribe i ošamućene ribe koja pliva, udara u mene, udara u stijenama, ide prema dnu, nisam znao, kapirao sam u startu šta se desilo, ali nisam mogao da vjerujem da toliko probojnost ima i da je toliko stvari ta količina ribe oko mene. Na snimku ćete vidjeti već kad sam zaronio ispod samog dinamitaša gdje ubio tu ribu, da je tu u pitanju stotine i stotine kilograma mrtve ribe koja je ostala na dnu. Na snimku i se vidi samo gdje ja njemu kažem šta radiš, ubit ćeš me, vidiš da ronim tu, on kaže meni neću, skloni se odavde samo i nemoj da brineš. Znate kako, od Ulcinja do Herceg Novoga svaki grad ima određene lokacije ili pozicije pošte za dinamitaše. Znači, samo u Ulcinju imate 30 registrovanih dinamitaša. U Baru je ta brojka veća, u Budvu je isto toliko otprilike. Svaki istureni špic, rt na moru je dobra pošta za dinamitaša. Padine, stijene je dobra pošta za dinamitaša. Znači, bilo je čak i primjera kada su bačali to u gradskim marinama. Pa pojedina riba uđe da se mrijesti u marinama, bacali su dinamita čak i... Znači, grupa Stop Krivolovu je sastavljena od sportskih ribolovaca, svih ljubitelja mora u Crnoj Gori, koji su pokrenuli taj i predali jedan memorandum koji su potpisali svi sportski klubovi, svi ribolovni sportski klubovi na moru, na čelu sa Savezom Crne Gore za sportski ribolov na moru, koje je predato na više adresa u Crnoj Gori. Mi smo se krenuli sa tom pričom jer smo došli do toga da institucije ne rade svoj posao povodom toga pitanja, u stvari da ne postoje te institucije, jer mi smo jedina država u okruženju koja nema nikakvu zaštitu za more, nikakvu lovčuvarsku službu na moru nema. More je prepušteno, kompletna crnogorska obala je prepuštena 2 inspektora, ribarski inspektora i pograničnoj policiji. Budvanska pogranična policija je izašla nam u susret i na svaki naš poziv i prijav oni su izašli, ali moramo da znamo to da ista ta policija čak 8 mjeseci ili 9 mjeseci zimi, jeseni, proljeće bez plovila. Znači, na bilo kakvu našu prijavu oni nemaju plovilo da izađu, nažalost, da vide o čemu se radi. Kao što znate, izlov ribe dinamitom je krivično djelo po zakonu. Ne samo jedno krivično djelo, posjedovanje dinamita je krivično djelo, ugrožavanje sa istim tim dinamitom je krivično djelo. Znači, tu su u pitanju nekolika krivična djela. U Crnoj Gori zadnjih 30 godina niko nije odgovarao krivično. Ne samo za dinamit, nego za bilo koji vid krivolova. Sve su bile prekršajne, uslovne kazne. Jedan dinamitaš koji se kazni sa 300 € ili s uslovnom kaznom, to je za njega, vjerujte mi, ništa. Jer on sa kilogram eksploziva može da ubije do tonu kilograma ribe, na primjer kao što su gofovi, eto se pričamo, tu istu priču i ponavljamo.
Tržišna cijena gofa je od 10 do 15 eura. Pa ako on ubije jednu tonu gofova po 10 eura, on ima ozbiljnu računicu i za njega ta kazna od 300 ili od 500 eura ne čini nikakvi nezaustavljanje. On će počisti taj dan i opet će obavljati tu njegovu djelatnost bez ikakvih problema i bez ikakvog straha, iako ga uvate da će nešto moći da bude kažnjen zatvorski ili nekom većom novčanom kaznom. Znači vidim i danas dok smo sjeđali tu i razgovarali sa članom jedne nevladine organizacije, čula se eksplozija i sad bili smo ubijeđeni da je u pitanju eksplozija, neđe radovi na putu. Ti misliš tako ili? Pa ne znam, evo, kao što znate svi ti radovi na putu su obustavljeni čak prije 15 dana. Ja isto ne znam da. Ako mislite vi da su od puta, onda su od puta, ali možete da napravimo neku reportažu jedno jutro da pođemo prema rtu Platamuna, pa možda i tamo rade neki put ili tunel ili nešto, pa sigurno i tamo onda je put.